Zwino ri livha kha vho-Advocate Vho-Romeo Nthambeleni hune vha ḓo ri tandavhudzela nga fhungo ḽa uri vho-Malesela Teffo vho bvulwa u shuma sa advocate kana ramilayo. Loko vha ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa vho Nthambeleni, vho-Malesela Teffo vho bviswa kha u vha advocate nga u vhona havho na nḓivho yavho khothe ina mbuno na kha tsheo ye vha i dzhia namusi. Ndo livhuwa na muhashi na vhaṱaleli vha mafhungo a Tshivenḓa. Khothe ina mbuno kha tsheo ye ya dzhiwa namusi ngauri ri khou sedza uri havhanoni vho-Teffo vha vha na milandu ino lingana 22 ye vha vho livhana nayo ya vhuḓifari ha u sa vha muthu ane nga zwa mulayo ra zwi vhidza uri ndi fit and proper person uri a vhe a khou practice sa ramilayo kana advocate wa High Court ya Afrika Tshipembe mwashi. Vha tshi sedza kushumele kwa vho-Teffo vho vha vha tshi khou poiza gai vho Nthambeleni? Huna zwithu zwinzhi zwe zwa vha zwi khou zwe zwa zwo itea mwashi. Ho vhona khaṱulo ya khothe ye vho-Teffo vha vha khou sumbedzisa u nyadza mulayo wa fhano Afrika Tshipembe na kuambele kwavho na kushumele kwavho kha case heinoni ya vhomeiwe mwashi. So ro vha ri tshi khou zwi vhona uri ho vhona dzi case nnzhi dze dza vha dzi tshi khou sumbedzisa uri havhanoni vho-Teffo vhuḓifari havho a vhu ngo anana na vhuḓifari vhune advocate ya tea u vha ngayo mwashi. Mulovha hanefha ro zwi vhona vha tshi khou dzhena vha tshi khou humbela uri musi vho jaji muhulwane vho Mamela vha tshi khou sengisa mulandu wa senzomiwa vha ri vhone vha khou ṱoḓa u vha vhona hu si na thendelo na nthihi ye vha tendelana navho kha vhoramilayo vhe vha vha khou tea uri vha vha fhe instruction uri vha vhonane navho mwashi. Zwino izwo zwo iteaho kha vho-Teffo zwi anzela u itea na kha nḓowetshumo iyi ya zwa mulayo kana hune vha wana advocate i tshi thathiwa nga u rali? U bva nga 2010 u swika kha inoni miṅwaha no mwashi ri khou vhonesa uri hu na dzi advocate nnzhi dzine vha khou ḓifara nga nḓila ine vhuḓifari ha hone a vhu ngo tendeliwa nga i legal practice council ya fhano Afrika Tshipembe mwashi. Vhanzhi vha hone vha fhedza vho strikiwa off, vhanzhi vha hone vha fhedza vho suspendiwa. Kha hezwino zwe ra ri khou amba zwone hu na dzi advocate dzine a dzi ngo tendeliwa u dzhia masheleni kha vhathu zwavho, vha fanela u vha vha khou wana dzi instruction dzine dza vha dzi khou bva kha dzi atheni mwashi. Vhono nga sa vho-Teffo and then vho-Teffo vha vha khou dzhia tshelede kha dzi client zwi songo fanela na mwashi. Zwino hezwi zwithu ndi zwone zwine zwa khou vha ita uri vha wane no vha khakhathini khulwane nga maanḓa ngauri vha tea u tevhela milayo na dzi mbetshelwa hedzi dzine ra vha ro vhetshelwa dzone roṱhe nga legal practice council ya fhano Afrika Tshipembe mwashi. Na mafhungo hulwa na vhathu nga mavili a zwo ngo tendeliwa arali muthu a ramilayo mwashi. Nga lwo ṱokufhadza ndi zwifhio zwine lushaka lwa tea u dzhiela nzhele phanḓa ha musi vha tshi ṱoḓa ramilayo uri a vha imele? Ndi mbudziso ya ndeme nga maanḓa eyo. Vha tea uri vha sedze uri ramilayo o redzhistariwa na legal practice council ya South Africa na and then arali ya advocate ndi member wa bar ifhio. Hezwo zwithu ndi zwithu zwine zwa vha vhuṱhogwa nga maanḓa na uri ndi advocate ane a vha na fidelity fund certificate kana asina na ngauri heyi phambano ndi ene a ḓo kona u vha vhudza uri vha tea uri vha mu ṋee tshelede tshanḓani na ngauri asina ho ngo tea u ṋewa tshelede, u tea u shuma o fhiwa dzi instruction nga atheni mwashi. Vho Nthambeleni ro livhuwa nga maanḓa vho vhusiku wavhuḓi. Ndaa.